ibuye inhliziyo ukuthi endoda uyahijackwa la. Ayangidonsa letsotsi lena, ayangibamba letsotsi lena yabona because manje nomoya seyangiphelela yabona. Lo sister lo lana ushaya ngesinye isandla sendoda yashaya la. Ayashaya ngazi ngathi bekaphethe something engathi screwdriver but akangishayi ngale kuhlaba kwakhona ushaya ngesidunu sakhona. Shala. Lenangapha untwana ubaselo uyangidonsa. Ayi. Sengiyalwa phela manje nami ngizama ukuvika yabona because la bengidumbile yabona nje yabazi nalana bengidabukile since intambile yasuka yahlala la. Ngaboshwa lana ngaboshwa inyawo. Yangitshela ukuthi lento yenzile ukuthi ulwe. Ayi labantu mababuya bazofuna ukubhola yabona. Ayi lapha inhliziyo. Shuthi sengithandaze ngathandaza bhuti wami. Ngiyezwa ukuthi lana angisana chance. Ngibingelele abantu ama-viewers. Igama lami nguSunny Boy. Yeah, ngizoxoxa ngestory sami se-hijacking. I think I was a boat driver by then. So angisungumuntu bekajwayele ukusebenza ngama Mondays. Yabona. So ngaleso sikhathi leso bengiziplomele manje kuyi Monday ekasi yabona. Ngizirelaxele because angisebenzi ngama Mondays but ngokuthi ke ayingithi ngibheka igauge lami ngiyabona ukuthi man ngone ithi ngizama unyana ukuphuma ngene estradini yabo ngishaye boma 200 nyana yabona ngizokhona ukuthi ngama Tuesday mangicala ispan sami ngisicale ngine petrol nyana yabona ngoba umuntu vele ovukayo owasha itransi yabona. I think it was around ngaboma 4 emini yabona. Then ngaboma 8 that's where ngaboma I think it was 7 o'clock mangithola itrip yokuqala I think beya la eWindmill Park Estate. Then mangibuya ngathola enye itrip around eKasi mangibuya eya eSontonga Mall yabona. So angishaya imoto vele ngikhona ngara eSpruit yabona. Mangifika eSpruit deliver lesi stereo bengilayishile then ngene request yasemall phakathi emall esemduli yabona. Hayi ngene ngizidlalela no music angikrende manje nje it's around ngabo 8 mangizofika kuleyo mall yabona. Amangifika kuvela shuthi labantu engibalandile mawumalinde yazi mawulinda umuntu obvious angeke umbone ovela ngakuphi yabona. Kuvela elinye sister lize emotweni yabona. Malize emotweni ngivula iwindow yabona. Litamani C3 bhuti wami amajita savala ishop yabona siyeza yabona. Hayi ngilindile nami ngizidlalela music ngirelaxile bafike vele ngempela yabona. Hayi usisters angene lana ku left then ama outside 2 angene kushuthi mabeza nyababona bafake igipanyana eziblue nyana ngazi bezinamanyana nje elibhalwe limhlophe yabona but anginothisa ukuthi igama bekuyini. Bangene itrip yakhona beya ePalm Ridge eClinic. Masifika vele ngistart itrip siyababeka phakathi emotweni kumnandi siyaqoqa yonke into right. Immediately nje masizofika ra azangikhalela yazi sometimes into mayingakakufikeli or ingekho kuwe because besicoca nalabantu kamnandi nje sicoca ngomjolo kumnandi bafakaza kuhlekwa yabona. But that first attack nje mangizo end trip le out should beyihleli la emuva kwami ingidonse ngentambo yabona. Ayingidonse vele yabona. And manje inhliziyo yami ayikakabi la because manje ngiyazibuza labantu bengiringa nabo nani sekenzakalani manje yabona. And imoto ikhiwe ngibophe nebhande ngayini. I-cash trip or cash trip vele yabona. And 5 minutes drive nje yabona from esemdulu kuye ePalm Ridge Clinic. I don't think I distance I think it was 6 or 5. Masifika vele and bekune load shedding I remember le kasi esikolo ngase clinic ngasekoneni nje bekumnyama vele yabona. La engienda khona itrip zingikhalela. Atheka futhi yabona. Nayi kuphela manje senyahanywa manje yabona and inhliziyo yami ayikafiki ukuthi ngiyahijackwa yabona. Ngisacabanga lapho ngisitashekile nami ngiyezwa mara manje ukuthi ayi le ndoda le donsa la yadonsa yabona. Ayangidonsa letsotsi lena ayangibamba letsotsi lena yabona. Ayinhliziyo yami ngibona ukuthi yazi sometimes inhliziyo ibuye because manje nomoya seyangiphelela yabona. Ibuye inhliziyo ukuthi endoda uyahijackwa la yabona.
sekumele ngiact phela manje yabona engizame phela nalabantu abayi2 lo sister lo lana ushaya ngesinye isandla sendoda ashaya la ayashaya ngazi ngathi bekaphethe something engathi screwdriver but akangishayi ngale kuhlaba kwakhona ushaya ngesidunu sakhona shala lenangapha untwana ubasele uyangidonsa angazi yini into ethazini donsa ayibona imoto mosina le handle yesitulo masilo donse sona lesitulo cause manje already power yami seyaphela yabona umoya wami uyaphuma ngiyezwa ukuthi hayi umuntu uyashona manje angidonse shuthi ngilale phezulu kwakhe untwana lo ngidonsayo intambi isuke la ihlale la yabona sangidonsa untwana mara manje angisana nkinga kakhulu cause manje le ntambi ithe mayithi kwaba neslack yangena la yabona yashaya nomfowethu la basele ngencindi yabona ayi sengiyalwa phela manje nami ngizama ukuvika yabona sister nayo yabasela yabona sharp shuthi ngithi ngifuna ukhipha imali phela manje ukhumbule sengilele sithini yabona ngithi ngifuna ukhipha lenyawo ngizovika lo mntana or ngumkhabe ngenze something yabona nebhande phela ukhumbule lingibambile la eminyanga ikhiwa ngisakhona ukuyenzana lo chera bambe yi yabona lo chera ngibambe la phambili ayinami ngibone ukuthi ayi angipress ayinami ngizwe ukuthi ayabona la phela manje sekabamba umndeni yabona hayi lapho vela amandla phela ayinami manje ayivele ngiyataya ngiyacooperator yabona angimemeze vele ngicela ucooperator yabona azingidonse lezitsotsi yabona zingidonsela kuphi emuva la abahleli khona from lapho 2 cable tie lawa amade bangibophe la yabona lo chera jumpe kube nguye manje ozo drive yabona shawe imoto yabona sengithulile phela manje nami ke manje endele out le bengihamba ayiseyangishaya ke manje la phela manje ngideli phezulu kwabo understand bangifake la enyaweni zabo ngiyashawa manje wena bofuna ukusibhayizisa understand ushaya amabhele nani ufuna ukusibhayizisa ngomphakathi yabona asenyaxolisa nami hayi wena ayisokubulala namhlanje wena bofuna ukusibhayizisa yabona hayi khona lapho nyathuka lapha thula man yabona mangithi ngizama ukuexplain yabona ulwelani yabona yabatshela ngithi phela lo muntu bekangihamba sabaloko bayangirafula lapha na uthule wena hayi kushawa imoto shawe angazi phela bangivalile kusho ukuthi bathathele part yaleskipa sami bengisifakile bangivala ngaso la yabona kusho ukuthi into eyenzakalayo emotweni angiyiboni yabona uyezwa nje nginkulumo ukuthi okay kenzakalani khona umuntu abamfonela wayile ngisemotweni sihamba lapha yabona bamfonela ukuthi hayi into kanje nakanje siyitholile yabona yabazi abantu abahijackhayo bayazama ngolahlisa umqondo yabona bathi simtholile lo muntu ngale moto yabona sharp by then obviously nqondo yami ayikho la yabona bazikhulumela indaba zabo nani khona la isihlangane khona nalabantu kushuthi sihlangane nenye imoto yapaka kwaphuma lo cherry ba edi out e1 emuva kwa edwa 2 yama out ahlale phambili no1 ozo driver kushuthi lo cherry waphuma yabona because ivoice yakhe bengasayizwa sadubula imoto saya ehlathini leli lingasese Makakula I think Makakula zonke izizwe between yala mahlathi lawa nyiswa khona ke yabona mangifika bangibopha inyawo yabona angahudulwa blind yabona ehlathini ene manje imvula beyina ngalendlela leyo ukuthi awuzwa nix icathulo sengikhululiwe lapho understand bengigcoke neshort nje neskip esihafu yabona ngiyahudulwa khona lapho kube khona isihlahla esime kanje yabona mina yimi lo bangibeka kulesihlahla lesi ngaboshwa lana ngaboshwa inyawo lana ukhumbule ngisaboshwe ngalama cable tie 2 yabona ngisavaliwe lana ngeskip understand bahambe bangishiyene umuntu oyi1 ehlathini yabona avayi lo muntu engisele naye ehlathini uyangibuza imibuzo uhlalaphi kenzakalani yabona ngiyamcocela vele ngithi mina ngumuntu ose14 yabona eFosloras yabo manje yabona lento yenzile ukuthi manje thina siyenza umsebenzi wethu wena ufuna ukulisana nawo yabona ngiyamtshela ngithi amara beningibulala yabona sikhuluma kanje lo muntu angimboni yabona because ngivaliwe mina yabona and nemvula iyasho lana and kusehlathini lapha abo mosquito bayazenzela ngapha
yabona yeah hayi yangibuza vele uneyinxoso ezingaki ngiyamtshela vele ukuthi ngineyinxoso ezingaki hayi okay hayi ngiyamtshela ngithi vula ifoni yami ubheke abantwana bami yabona bengicela ukuthola inxosi yabona cela ubheke inxosi zami ndazincane kanjani yabona cela ningangibulali bafethu nami sengizama ukuziringela uyi-one lo muntu at least ngiyakhona ukukhuluma naye yabona yangitshela ukuthi lento yenzile ukuthi ulwe hayi labantu mababuya bazofuna ukukubhola yabona hayi lapha inhliziyo shuthi sengithandaze ngathandaza bhuti wami ngiyezwa ukuthi lana angisana chance yabona sekukuthi ngithandaze nje until ngibone ukuthi kuyenzakalani and ngizwile imoto yambili angithi bangishena lo muntu after sikhathinyana boma 30 minutes to 45 minutes ibuye imoto ibuye yabona so bona bebafuna imoto kuphela I think bebafuna imoto yabona ama issue ama wallet ukuthi ama bank card nama in yeah obvious ama hijackiwe lezo zinto lezo ziyayenzakala yabona bayivulile ifoni yami yabona then bazingenela I think ekhadini lami leCapitec benginabo ma 0.2 yabona icash bengine 800 ewalatini yabona yeah then lawa amanye ama app ya ilona yami app yami ye Time Bank ne FNB benganamali vele uyashayelwa futhi nanokuthi bewunganamali kawabona but bayithola bazenzela ama cash send yabona sharp so okay by manje bakubophe ngoba maybe bafuna ukuyocheck imoto ukuthi ayina tracker or into yeah I think ulona cause masihlanganisa indaba yesikhathi mase investigatewa I think bekuyindaba ye tracker cause by that time ngisehlathini i-tracker yabonakalisa by that time ukuthi bebangekho and mina was there ngisele naleyo muntu ehlathini yabona so ukubuya kwabo after that I think 45 minutes to hour yeah yabona because beyisikhathi eside nyana sisehlathini nokawa so mababuya vele sebatayi ntwana na igani yabo shaya untwana yabona ayi untwana dama nithi ngumthele ngeacid yabona acid ephuma man acid kushuthi bekhulunywa nangeacid ukuthi yabona labantu njengoba bambile bayolanda iacid njengoba ngiboshwe kanje ehlathini yeah umndeni wami angeke ungithole bazongithela ngeacid yabona lapho umzimba wami ndoda uyashika yabona manje labantu laba ngakhona yini cause sometimes manje phela umuntu mangasana inhliziyo so yini bapheme something maybe mawubhekile ukuthi babe heartless ngalendlela ukuthi manje sebakhuluma ngama acid nama I think it's part of bebangekho high ucabanga no I don't think lesikhathi ngicommunicate nabo while sisasemotweni I don't think bekwabantu aba high you understand kanjani but ngebelieve yami ama hijackings indaba yokuthi bakuthusa yabona yeah abantu aba hijackayo bayakuthusa nje you understand so by that time vele cause ngizwile idoreni ukuthi khona abantu abathelwayo ngeacid you understand kanjani so obvious ngokuthi ngisindile mina but bengiyibelieve leyo nto cause bayimentionile you understand and which is into mayimention shuthi vele niyayenza you understand so yeah baphikisana ke laba bayi2 uyabona kwathuleka nyana ke mababuya bakwathuleka nyana makaceda ukuthi lo munye mtubuli lo munye adayithi ngumthele ngeacid ayi phela ngibaboni and angazi nokuthi le acid izoqala itheleke kuphi kanjani already sengizicabangela mina uNkulunkulu wami ukuthi sengilindele nanoma yini yabona hayi kanti ukhamba kwabo yazi ihlathini imvula iyana ihlathi nalo liyarasa yabona ngisezwa kahle yabona but ngizwe imoto mayihamba yabona hayi ngibamba umoya kancane ngoba phela ngeke ngenze action ngibona ukuthi kuyenzakalana angiboni phela yabona mara ngihleli into engange-date maqeda ukuhamba kwemoto ngahlala but ngenhliziyo yami ngezwe ukuthi nakusana muntu la ehlathini sekuyihlathi nje elirasayo because nemvula iyana yabona kwaba khona into ethi ayazini yenza iplan manje yabona because izandla zami lezi beziboshwe nje ngama cable tie 2 because ngikhonile ke ukudonsa yabona i-cable tie mos lento le mawuyithi nje kancane iyaphuma yabona ngalona ngabuyisa iskipper ila ngibone khona ukuthi labantu abasekho la mele ngiphume la ehlathini manje yabona isikhathi boma what time isikhathi I think labantu sihleli ehlathini labantu I think sihleli into engange 2 hours mara manje like isikhathi mawubhekile
ngoba from isikhathi 8 yabona from 8 manje soku soku 10 10 apho kunethi ukuphunyuka kwami ehlathini sekungaboma 10 past 9 lapho nje but bese ku late sihlalile into engange 2 hours yabona so ngaziqhaqha yabo ukuziqhaqha kwami obvious inkinga manje seyinyaweni ayibona inkomo iboshwe ngelona ngentambo engakanani ayingiboshwe ngayo bhuti la iboshiwe and manje mangithi ngiyacheck obvious bengishawa yabona so amehlo wami angisaboni grand ngibona bherinyana yabona but ngiyabona izindlu le yabona but lela hlathi lele deep siphakathi deep but I can see ukuthi kunezindlu lapha sengilwelani ukuyofika endlini or estradini la ngitshela bhuti wami ngijampile ukujumpa ngaze ngayofika la engifika khona shuthi immediately mangifika estradini ngihlala kwami phela sengikhathele already yabona umzimba wami uyashake ngapha ngiyacabanga ukuthi mabangabuya labantu yabona ujumpe boma isikhathi singanani mobheki ngijampile bhuti wami ngijampile into engange 15 minutes yeah ukuya nje la engiyakhona ngokujampela ukujumpa ngeke phela kube fast yabona kodwa ngijampile nje kodwa ngiphumulanga lapha ehlathini nobuhlungu beinyawo ngisabuzwa ngajumpa thukile ngigcokanga ibhathu ubambe namaphaqaphaqa wami yabona gcokanga ibhathu ngajumpa ngafika immediately nje mangifika kushuthi ngihlale pavementini mangithi ilitshenyana nje yabona ilitshenyana nje elingathi lime njengomese yabona ngithi ngibonwa yini yabona and manje nisengine inhliziyo yami angisazifuni la cause manje ngicabanga lento engibuya kuyo ampur ngafa yabona so into engiyenzayo manje ngiyenzisayo ienga yabona zama ukuyikhatha le ntambo ngizama ukuyikhatha phela ngapha seyilusi because bengilongijumpa yabona iphume le ntambo le yabona ukuphuma kwale ntambo kuvela imoto yabona and manje mangiyibheka le moto should la ivela khona ukujika kwayo mara iza la mara ngibonile ukuthi i-white and nale moto bengihamba nayo beyi-white yabona ngiyasho ngithi naba bayabuya ngiyasho ngithi naba labantu bayabuya shuthi idladla engibhekane nalo ilezi indlu lezi ezingathi zinephasisha yabona lezi indlu lezi uma ungena endlini yakhona iphasisha nje bese kuzoba negate then khana mawuvula igate khana kuzoba indlu yabona engene lapha ngigijima mangithi likhiwe le gate and angikhoni ukuthi ngizobalekela ngapha kumele ngiphume futhi kulelo phasisha ngibuyele estradini and phela manje mina ngiyasho ngithi ngisayivekile ungena la but leya moto ingibonile phela ngithe mangiyibona babonile khona umuntu obalekayo yabona ngena kwami kulela dladla sengimile manje ngilinde le moto idlule yabona ngibona ukuthi iyadlula noma iyama yabona mara ngiyezwa yabona mangisamile kulela ndlu leya ngiyezwa manje ukuthi man khona into ezayo la ugqokeni awusibuyise futhi ngigcoka ishort nene short or BVD akusi BVD short yabona because obvious angithi njengoba ngitshela ukuthi bengaphuma ngithi ngiyosebenza yabona bengiyenza leyo madlana nyana yepetrol yabona so ngigcoka ishort nje nesikipanyana yabona lapho vele sengimanzi ngidatshukelwe you understand nyalenga nje manje vele akusekho into ukuthi kanjani yabona mara labana engime khona la kule gate leli sengithukile phela mara ngimile yabona mawumile egateini phela manje le moto mayizofika mabama la babheka le passage bazongibona yabona mara ngiyezwa ukuthi khona into ezayo man yabona ngazini into ethi bheke emuva mangithi yinja boss injengaka yes and seyila ama mosquito imayeninja bhuti wami angisanaki nanix ukuphuma kwami kulela jarid ngiyasho ngithi yabona ukuphuma kwami kulela jarid ngiyophumela kule moto because ngibonile yeza vele ngisagijima ngiyayibona le moto ime uvalo lapho ngiyasho ngithi labantu babuyile futhi kanti mangithi kanti ukugijima kwami ukuphuma nje kulele yandlu ngibona enye out nje yabona ihleli la ku left ishaya ibhiya yabona ngikhuthala la kudaya akusibo labantu laba yabona ivula iwindow lethothi indoda yini and iyangibona ngiyeza ngiyagijima yabona nami sengiyasilekanyana ngithi bafethu ngihijackiwe ngicela ningiboleke nefoni yabona ceda ukuhijackwa no yabona iyasho lethothi siyabona manje umuntu ogijima uphuma la ehlathini yabona okay sharp gayi phone first thing first ngifonela uMabhebeza yabona Mabhebeza mfethu kanje na kanje ngiceda ukuhijackwa kanje na kanje obvious kuma bengine group yama gents kuma Bolt siba nama group yabona la esicommunicator khona nana yabona
so ngitshele i-girlfriend yami ukuthi yazini cela ufonele enye out yami engiyaziyo uLen yabona ukuthi afonele amajita yabona nibanikeni i-number plate ngicela ukuhijack at least khona abase roundini bangakhona ukuhlangana naye yabona just nje leyo athlete i-safety group nyana amajita yabona send ama-location lapho ukuthi sibonane ukuthi uhamba kuphi yabona naseyindaweni ukuthi mangabe kuphi akulayishwa yazazi lezi zinto zama-bolts yabona bomakhrizane meba ulayishi yabona izinto ey'njengalezo so mangiceda ukukhuluma nolona fonela i-time lami yabona ngitshele ukuthi ayingajekhiwe endaweni ekanje ngibuza bafethu kukuphi la cause by then bengaboni ukuthi ngitshelwa yibo ukuthi akusemagagula yabona ngasezonke yabona ihlathi nje angisezwa yabona Dumbile phela nginjani ngilimele yabona ngizwa nangayo le altitude nje yami ulimele moswena yabona so angithi labantu bazonginceda ngalendlela leyo ukuthi bangiphuthumise esibhedlela or e-police station you understand and emasifoni endlini ngibaga iphone labantu bagcine sebakhuluma ne-time yabona nane-sister yabona because ngithe mangifuna i-time la be-sister uthi now son boy awukhulume nalabantu bathi uhijackiwe yabona sister imali ithi likhuluma nabo naye ngomcondo wakhe sister utshe ukuthi man kusaseyibo labantu laba be-hijack yabona makangichazela ukuthi man yazi ngifile ngathi kusaseyibo maybe yabona there's something yana abayiplanayo yabona okay ngicele laba bafethu ukuthi yazini bafethu noma ningangishiya e-police station yabona yo athina abantu abamnyama bhuti wami la angazi kenzakalani basangifuna inyuku yabona basangifuna inyuku ndoda angesikhona ukubeka la anginagazole I understand manje the way siphela siselapha ngasesinini ngifuna ukuphuma la I understand because angisacabangi nithi ngifuna ukuphuma la yabona ngifuna ngibuyele ku mabhebezi ngithi ngicela ningiretire inambe kanje nakanje ubuntu ndoda ekamabhebezi yabona tshela umabhebezi ukuthi labantu laba bafuna noma 100 yabona mabhebezi athi okay ayisende kuphi yabona badaka ifake khona la Capitec nasho kids vele umabhebeza fast phela nayo uyaphenika yabona by the way it's before distract uyazi ukuthi kuyaba ne story la la sabona endabeni la khona my brother badukula abantu eshapini lapha Soweto somewhere bafika abantu ngama AK bafika nama NT bafika badubula I think ngake ngasizwa leso story khona out yakhona lapho belele bayidubulile noda ngiphamo umuntu ofike lapho ngetransport ngathi uhamba ngeAvanza abantu bayakhala lapha bayableeda yonke lento le yabo my brother ufika athi ophethe 500 ngizohamba naye wakoleka imali kulabantu laba abanye bamthembisa maybe bazombhadala so wakoleka ama 2 clip ama 500 wanceda labantu laba banama 2 clip so my brother munye yasho lapha ukuthi ngilele lapha angana nix engizokhonuleka la uhle ukuthi ikhona ukungisa esibhedlela because wewahle lapho kuma 2 hours balu bableeda lapho so ngikhuluma into lokuthi ubuntu angazi kwenzakalani ngobuntu kulamalanga lawo abantu abasana inhliziyo these days and I was but by then cause bengithukile uke wabona sometimes angeke ubuze umuntu utamara bothi uthi ngithathe you understand because ngaleso sikhathi ngifuna ukuphuma la engikhona angisakhona ukucabanga straight you understand uvalo lihleli phezulu you understand but ke mabhebeza la kulibeka nenyuku yabo wabasendela bekhane ke sebadangene emotweni yabona Sayfosloras police station yabona Posloras mangifika nje police station imvula iyana bhuti wami iyana kushuthi ngifonele nasendlini ngibatshela ukuthi yazini sengithola usizo olubuye police station asimitheni khona you understand kanjani endlini bashaya imoto vele bayoma la police station yabona sifike vele police station ukufika kwami nje imvula iyana and vele bengingasana ndaba ukuthi nyanethwa already phela ngibuya kuyo imvula phelele lapha phezukwami fike police station phela ngisableeda nani ngithe mangena nje police station phela ngithola nabanye beze namanye ama case wabo yabona but wena uze ngani ngithi hijack but namhlanje ama hijack maningi yabona bekuyi 20 November 20 November 2 years back yabona fike vele hayi Sergeant lo bekanginceda yazini cause la bengidumbile yabona nje nalana bengidabukile since intambile yasuka yahlala la yabona but yazini bhalisa i-number plate ne color yemoto yabona nelona
nemoto ukuthi bohamba ngemoto bani yabona shiya leyo nto bathi hayi phuthumela esibhedlela yabona endlini vele PBH yabona bangise PBH amasifika vele PBH ngashawa lawo ma test yabona nani ngacheckwa yabona nani I think ngihleli 2 days nyana yabona because I was bad umzimba wami ubuhlungu ama ribs bengishayiwa into yokudlala yabona then yeah after lapho okay imoto mangisesibhedlela indaba ye tracker imoto iyatholakala ngabuma I think bekwabuma 12 if I'm not mistaken yabona same day yabona i-tracker yayithola imoto same day but uyazi ukuthi i-tracker mayithola imoto kumele ifonele amaphoyisa i-backup you understand kanjani bona abana right yok-actiona whatever cause i-track obvious kuhamba abantu maybe abayi-2 or emotweni yabona so istory sami mangisizwa phela bengisesibhedlela mangizwa le story se-tracker yabona story se-tracker mangisizwa bafikile bayibona imoto bayithola imoto yabona ipakile kuleyo ndlu khona ngale bomakhakula line boma whatever yabona zonke yabona but i-track ukufika kwayo kusho lezi beseziphuma yabona bese baphuma amajita shuthi nabo bathi mabaphuma bathi clubs na i-track bavulela ngenhlamvu shuthi kwabane shoot out yabona mangizwe story shuthi kushayeke umuntu oyi1 ohleli kule same zonke nani yabona abasipaneli nakude basipanela la eJarity kwashayeka umuntu we-tracker bekahleli la ku left yabona ushayeka khona lana kushuthi le yo driver yashaya imoto yabona ihamba kanjalo ke imoto istory semoto ukuthi nje indaba ye-tracker nani isini yakhona iphelela khona lapho owazange satholakala imoto azange satholakala imoto